Halo teman-teman, kali ini ondel-ondel akan berlomba. Siapa yang minumnya paling cepat, dia yang akan menang. Baiklah, langsung aja kita mulai. Dalam hitungan 3, 2, 1, go! Waduh, kenapa Owen bisa kalah? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ih, ondel-ondel mulutnya bau. Pasti belum sikat gigi. Ayo sikat gigi dulu. Dibuka mulutnya. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Wah, gigi ondel-ondel sudah bersih dan wangi. Wow. Ayo nyanyi lagi. Oke. Ih, ondel-ondel mulutnya bau. Hah? Pasti belum sikat gigi. Ayo sikat gigi dulu. Dibuka mulutnya. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Gosok-gosok. Digosok-gosok. Wah, gigi ondel-ondel sudah bersih dan wangi. Wow. Ayo nyanyi lagi. Oke. Wow.